Twongeye kubaha akaze abadukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa reka tubifuriza ibihe byiza, hanyuma abari mu gitondo ku migabane ya Amerika, Australia, Canada n'ahandi, namwe tubifurije igitondo ciza n'amahoro ya Nyagasani. Turi kuwa kane ku minsi 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru y'aka kanya kuri aya manywa, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Fidele mfatikanyije na mugenzi wanje w'umunyamakuru uri mu Kamanyura Boris, aho tugiye kuba dufatikanya kubagezaho aya makuru. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru: ibisasu byongeye guterwa muri iki gitondo hariya mu Kamanyura, ibisasu bivuye mu gihugu c'u Burundi. Nanone amakuru agera kuri Mulenge Today TV nuko abaturage basange ndetse na Ruvungi ubungubu bose bamaze guhunga batakibarizwa muri iyi mihana. Turaza kwerekeza Kaziba naho tubabwire uko bimeze, urugamba rurakomeje, mu by'ukuri ibintu ntabwo byoroshe muri kariya gace. Hafi na Bukavu ahitwa Mudaka naho haravugwa imirwano, aho ingabo za Mayimayi zateye abaturage muri kariya gace. Aya niyo makuru tugiye kurambura mu kanya gatoya, ntuje kure ya Mulenge Today TV. Munyemerere amakuru tuyahere mu Mushasha, ahamaze iminsi ngahe kuva kuwa mbere hari imirwano hariya mu gace ka Plaine de la Ruzizi. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV yemeza yuko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane ibisasu byongeye guterwa n'igisirikare c'u Burundi bafatikanyije na FARDC hariya mu Kamanyura, mu bice bituwemo n'abaturage nk'uko n'ubundi biriwe babikora ku munsi w'ejo. Aya makuru tukaba turi buze kuyarambura aho turi kumwe na mugenzi wacu utubereye hariya munyamakuru Boris uri kubikurikirana umunota ku wundi. Mbere yuko tuza kugaruka kuri iyi nkuru, reka tubanze dusimbukire Mudaka hafi na Bukavu. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV yemeza yuko Mudaka muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi mu masaha ya 2:30 abamayimayi bagabye ibitero aha hafi na centre ya Mudaka ndetse no ku isoko no hafi n'ibigo by'amashuri biri muri aka gace, bateza umutekano muke, aho abaturage bari muri aka gace bahise bagira umutekano muke, isoko ntiyarema. Amakuru akaba avuga yuko bashakaga kugira ngo banyage ko uyu munsi haba hari isoko muri kariya gace ka Mudaka. Nanone aba bamayimayi bakaba bakomeje gukwirakwiza ama audio ku mbuga nkoranyambaga ziri mu WhatsApp babwira abaturage ko bagomba guhunga kubera ko ngo haje ibitero bikomeye, bababwira ngo bahunge berekeza muri axe ya Kafuna, Kasunguri ndetse ngo na Chifuma, bababuza kwerekeza mu bice bya kwa Mukeri ndetse na Murara n'ahandi hatandukanye. Ati ahangaha mushobora guhura n'ibibazo bikomeye, ntimuhunge mwerekeza muri ibi bice. Ahangaha naho tukaba turi gukomeza gukurikirana amakuru yaho kugira ngo tumenye byimbitse nimba hari ibintu byaje kwangirika muri aka gace. Hanyuma nkuko nababwiye turi kumwe na mugenzi wanje w'umunyamakuru dufatikanya umunsi ku wundi tubategurira amakuru ndetse tuyabagezaho, Boris ku murongo wa telefone. Boris, uranyumva? Yego ndakumva. Waramutse muvandimwe, mumeze mute Kamanyura murakinguye? Yego Kamanyura turakinguye, na mahoro kabisa, abantu baratekanye, nuko ibisasu bikomeje kuva kuri leta y'u Burundi cyangwa se biterwa n'abasirikare b'abarundi bivuye hakurya y'u Burundi bikomeje guterwa hano mu baturage. Byatangiye ejo baza kubihagarika mu masaha ya 9 bwira nta bindi bikomeje kuvugwa, ariko mu gitondo cy'uyu munsi byongeye kandi n'ubu tuvugana bariko barabitera hano mu baturage. Yego ku mugoroba w'ejo twabwiwe amakuru yuko ibintu byari bisa n'ibimeze neza, abaturage guhera mu masaha 9 hari hasa n'ahagaragaye agahenge, abantu bafungura amaduka babasha gusohoka bagera ku muhanda, none bikaba byongeye kumera nabi. Ariko reka tubanze mbere yuko dukomeza wenda kuri ibi bisasu, hari abantu bakomeretse ku munsi w'ejo, wakongera ukabidusubiriramo uko byagenze. Makuru twahawe ejo nayo twageje ku bakunzi bacu nuko ibisasu byatewe ku munsi
w'ejo hari abantu byakomerekeje, byaba bimeze gute? Aba bantu baba bamerewe? Urakoze cyane. Abantu bakomeretse ejo muri za bisasu z'ejo ni ukuri bari mu bitaro, bakomeje kwitabwaho nyine n'abakuru b'umuhana n'abashefu bakurikirana uko sante zabo zimeze, ariko nyine baracyari mu bitaro. N'ababyeyi babo bagize traumatisme barikaze cyane, nabo ejo hari abana, ariko n'ababyeyi nabo basanze abana babo bakomeretse baryamye mu bitaro, kuko nabo barikanze cyane, bakaba barakangitse biteye ubwoba, dore ko bamwe batarabasha no kuvuga bitewe nyine n'imitima yarikanze. Ni ukuvuga ngo hariho abakomeretse, hariho n'abandi kubera urusaku rw'ibyo bisasu kuko biremereye, naje nari ndi kubyumva turi kuvugana, ni ukuvuga ngo hariho n'abandi bantu bagiye bagira ihahamuka nabo bari mu bitaro ubu ngubu. Antuka hagize abantu bafite ihahamuka barahamutse bari mu bitaro. Ubu urasanga inkomere zimwe ziryamye aho, ugasanga bahamutse nabo barajyanye bose ko barafata ubuvuzi, ariko n'ukuri bakomeje kubitaho. Nuko niko bimeze. Uyu munsi naho byatangiye, abantu nabo bagumye mu mago kuko bisanzwe bitangiye, abantu buri muntu agoma mu nzu wiwe. Ntituramenya bira y'aya masaha, ariko byenda nibiza gutuza abantu barasohoka, tuze kubikurikirana tumenye ibyangiritse uko bingana. Yego, mbere wenda tutaragera kuri ibyo bisasu byarashwe uyu munsi, waba hari umubare wamenye w'abahahamutse hamwe n'abagize ibibazo byo gukomereka? Hari umubare wenda waba umaze kumenya? Ejo batubwiraga yuko hari umudamu n'abana be babiri ndetse n'abapapa babiri ngo bakomeretse, bose bakaba 5. Nabo ngabo cyangwa hari abandi wenda baje kwiyongera, dore ko aya makuru yaje mu gihe n'ubundi byari bikomeye ibisasu birimo gutera? Urabona nyine abantu bari bakomeretse bariko bashaka bagwira mu mubare w'abantu 7, ariko ubu rero ko baragira mu bantu 12 abahahamutse hamwe n'abakomeretse. Ariko abakomeretse twari dufite umubare w'abantu 7, tukongeraho abahahamutse ukagera umubare w'abantu 12, ukumva rero ko hongeretseho abantu 5. Nuko bari mu bitaro ko barakurikiranwa, nubwo ibi bisasu bikomeje bitarabasha guhagarikwa. Ntituzi icyo leta y'u Burundi itwifuriza, ntituzi impamvu itagaba ibitero ahari urugamba iriya hafi na Luvungi, ariko ikazitera amakompora hano mu baturage. Icyo kintu tituramenya impamvu, ariko abantu ko baravuga ati niba migambi ya Perezida nako Ndayishimiye yo gutsemba abantu, dore ko imigambi yabo ko barashaka ngo tuno turere badusheringe, abaturage badutuye baduhunge, kugira ngo bazabone icyo babasha kuvuga, bavuge kuko imihana yariyobowe cyangwa se yari sous contrôle na AFC, babashe kuyihunga nta baturage bayirimo. Ariko mukuri tuzi ko ya migambi yabo ntituzahunga hano, turaturiye kama mbaya mugani w'Abaswahili. Nuko niko bimeze wana bunyamakuru. Hanyuma uyu munsi twumvise ko n'ubundi ibisasu byongeye guterwa. Ejo mwatubwiye yuko hatewe ibisasu 11 nimba ntibeshe. Uyu munsi ho haba hamaze guterwa ibisasu bingahe? Uyu munsi bamaze gutera ibisasu 3 nibyo bagiteye, ariko urabona haracari kare. Tituzi aya manywa ko biza kugenda gute, amatwi gusa turayabangiriye twebwe turi hano nyine. Hanyuma abaturage ubu nyine activities zimeze gute? Hari ikintu cyaba cyafunguye amaduka cyangwa se ibindi bikorwa ihari y'abaturage imeze gute? Hari abandi se bo babongeye guhahamuka cyangwa se gukomereka muri ibi bisasu byatewe muri iki gitondo? Nguko narimbiye kukubwira, abaturage bazukanya akanyamuneza, dore ko umunsi kuwa kabiri intambara yarabaye, ibisasu bigumiza guterwa. Ariko mukuri intambara igeza mu ijoro saa moya turi kumva amasasu, ariko noneho ku munsi w'ejo bateye ibisasu byinshi, ariko biza guhagarara mbere y'igihe mu masaha 9, dore ko twagije saa 12 kugeza n'igihe cya nijoro nta kindi nta rusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana cyangwa se rw'amakompora. Abantu bararyama bazuka mu gitondo 6 nta kintu kiravuga, bahita bizera kuko izo ari zo zose uyu munsi hari agahenge. Abari bagiye mu mirima, bari bagiye, abanyeshuri bari bagifite ubwoba, amaduka bari batangiye gukingura ngo haje kuba nyine mu masaha 2 nibwo ibisasu zatangiye kugabwa hano
abantu kandi barasubira barahunga, bari bagiye mu mirima barataha, abari bafungiye amaduka ku muhanda barafunga birukankira mu mago yabo. Kugeza aya masaha tuvugana ta activity nimwe yabashije gukora. Abantu babikingiranye mazu baratuye bari kubitegera gusa uko biza kugenda. Akabazo k'amatsiko kuva kuwa mbere ako gace karimo imirwano kubijanye n'imibereho y'abaturage bari gukura hehe? Turabizi kuko hari abantu babayeho kuri taux du jour, abantu babayeho gute? Bari kubona aho bagurira amazi, icyo guhereza abana, byifashe gute imibereho y'abaturage aho ngaho? Oya, imibereho imeze nabi cyane, imeze nabi. Urabona wari ufite amahirwe, wari ufite umuceri n'ifu mu nzu, ariko nanone imboga zisanzwe kugira ngo agere ku muhanda abashe kubona zigurira ntizoroshe. Utari ufite izo ngibyo karasesera akagenda ku muvandimwe, akagenda atura urufaranga muri telefone, dore ko abantu bagize amabanki ku telefone karabora aho ya. Rero imibereho hano, imibereho imeze nabi cyane, dore kuko wari ufite amahirwe, wari ufite umuceri mu nzu akagira ifu mu nzu. Ariko urasanga muri rusange abantu benshi kabisa bari babashyizeho na taux du jour. Urabona wari ufite urufaranga mu mufuko, nta buryo, nta kintu abasha kugura kuko ntabasha kwiyabura. Amabutike yose arafunzwe. Wari ufite ifaranga muri telefone, amakiyosike hamwe bakuzamo ifaranga harafunze. Rero ko bariyambaza abavandimwe, ko bariyambaza abaturanyi, waraye inzara akazinduka yiyambaza abaturanyi bakamufasha muri ubwo buryo. Ariko mukuri imibereho en general imeze nabi cyane, nawe uravuga. Reka twihanganisha abaturage tubabwira ngo mwihangane kandi mukomere, igisubizo kiri hafi. Hanyuma mbere yuko twerekeza Luvungi, reka tubanze twerekeze muri Walungu. Ndabizi ko uri kuvugana n'aba bantu bacu bari muri kariya gace, si ngombwa kubavuga amazina hano kugira ngo bataza kugira ibibazo. Muri Walungu hariya za Kaziba byifashe guteho? Turi kumva ngo naho ngo imirwano irakomeje nkuko nubundi naho byari bimeze. Byaba byifashe gute Boris? Urakoze cyane. Nono mirwano ejo yarakomeje cyane, ariko ngo haje kuba amasaha saa 10 regima yari hari izi ngabo za FM Ventura zirayitsintura yari kubarasaho bamaze kuyirukana. Ngo hatabawe n'indi regima, ariko kubera bwari bije irara tibakomeje urugamba. Ubu nyine mu gitondo cy'uyu munsi iyo regima yaje itabaye ko bagenzi babo bahunze, niyo yakabejeje, niyo yasubiye kuri asibiteri kuri AFC. Ubu tuvugana abantu bakaba barikingiranye kabisa, imirwano ikaba irakomeje muri Kaziba. Kugeza n'aya masaha turi kuvugana imirwano irimo kabisa, umuriro watse kabisa. Kandi haje kuba mu masaha 2 nibwo indege ya gisirikare nyine ya Kinshasa yaje nyine irarasa itera amakompora menshi mu baturage. Nkuko bisanzwe abantu bikanze cyane muri Kaziba, byahasherinze ibisasu, indege irasubira iramuka, ariko nyine bafite ubwoba ko yongera kugaruka n'iyo situation iri hariya hejuru Kaziba. Ariko ngo iyo regima ejo ngo bari bayimereye nabi kabisa, ngo baratawanyitse, ngo abasigaye kabisa bakijijwe nayo bameze, ndetse ngo n'ibikoresho byinshi bishobora kuba byarafashwe. Uko no kuri iyo regima yaratawanyitse, ariko hari indi regima ngo yari yaje kubaha musada, ariko iwaho yinjirira umwijima niwe watumye ibona inzira, niyo yazindutse rero igaba ibitero kuri AFC. Ariko urumva nabo ntabwo bamerewe neza kabisa, ko bitabaza indege ngo barabangamiwe. Ariko urugamba rurakomeje. Turaza kubabwira zenda amadokeyo mu masaha yandi ya kumangwa cyangwa se ya nimugoroba. Yego. Hanyuma twerekeze Luvungi ahari kubera imirwano. Iho byaba byifashe gute muri aya masaha ya kumanywa? Turi kumva ngo hari kubera imirwano naho ngo ndetse ngo ntibyoroshe. Byaba bimeze gute? Bwira abakunzi bacu uko byifashe hariya Luvungi. Luvungi urugamba rurakomeje. Uyu no munsi urumva rwatangiye kuwa 2, hari ejo kuwa 3, uyu munsi ni kuwa 4, uyu no munsi wa 3 urugamba rurimo kabisa. Ubu ngubu ko bararwanira hafi y'umujyi wa Luvungi, niwe babasatira ingabo za AFC, naho ingabo za FARDC naho ziracyawurimo. Ariko amakuru dufite nuko aharejo ingabo za FARDC n'abarundi batangiye kwimura ibikoresho biremereye cyane, babimanura ahitwa Luberizi n'umuhana utambutse Bwegera, uzaje uri hagati ya Bwegera na Mutarure. Aho niho babimura ibikoresho bimwe biremereye
ndetse n'ingabo zigenda zibiherekeje ziramanuka Berizi ariko izindi ngabo zirarakwegera ariko abaturage bose ba Ruvunge bakaba barahunze abaturage babwegera igice kinini kirahunga bambuka umupaka baja mu Burundi bariko bambukira muri komine ya Cibitoki bambukiye mu gace ka Rukana abandi bambukira hitwa Gatoki ahandi bambukira hitwa Mparambo ariko bamaze kugira ku butaka bw'u Burundi imbonera kure zirabimira zirabimira kabisa banga ko bambuka barasubira barakimirana none abaturage bari kuboroga ngo inyuma hari imirwano myinshi ihuje FARDC na AFC M23 n'abarundi bene wabo ariko kandi gitangaje nuko twebwe abakongomani turi hano muri kino kiyaya turi Bwegera turi Ruvunge nuko twambuka i Burundi abarundi kandi bagasubira bakatugarura kandi baraje gufasha guverinoma ya Kongo ariko ko turatangazwa n'igituma banga ko twiza kutaka mu Burundi none abantu bagorewe muri kiriya kibaya cya Rusizi dore ko babangiye kuko bambuka imihana kuvuga niyo irebana neza n'ahantu bambukiye hano Ruvungi na Bwegera dore ko bamanutse ikiyaya cyose bamanukanye uruzi rwa Ruvubu nuko ngo bambuke barasubira barabakubanura nuko niko bimeze ariko urugamba nukuri rurakomeje hariya kugeza n'aya masaha. Hanyuma kuki aba baturage bambuka bahungira i Burundi dore ko banabagaruye kuki batari guhunga berekeza Buvira ku murwa mukuru by'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajepfo ubunyine? Urabona abantu iyo bari guhunga ibintu byinshi baba bataye ibintu byinshi kandi bakareba distance ya hano Buvira bakabona ni kure ugasanga byenda abandi n'abandi bataho nikora nta transport bafite kandi gano urabona hari imirwano nta ruja n'uruza rw'amamodoka nta mamoto agenda kuvuga ngo uve Ruvunge cyangwa Bwegera n'ibirenge uzagere muri Uvira n'ahantu kure cyane noneho bagafomoreza ahantu hafi kugira ngo babashe gukiza ubuzima bwabo ariko ntibagize amahirwe dore ko babimiriye bageze hakurya. Kubera ko bari gutinya guhungira Uvira? Ikukubwira ko Uvira na Ruvunge ni kure cyane urebye nta mamodoka ari gukora nta moto ziri kugendayo uvuga ngo ave Ruvungi ave Bwegera n'amaguru ahetse umwana yikoreye imizigo ni kure none bakavuga ati kino gihugu cy'u Burundi ni igihugu kidufasha ifatikanya n'ingabo zacu reka tuhahungire kuko Uvira ari kure none bamaze kwambuka barasubira kandi barabagarura babwira ati nta muntu dushaka ko yambuka none gabi cyo kiborogo kiri hari. Hanyuma urugamba rurasa n'urumaze gutinda hariya nubwo wenda twari dusanzwe tuzi ko ingabo za AFC zihita zikubita Mayimayi FARDC bagahunga bankuduhereza inshusho ya hariya hantu cyangwa se imiterere ya hariya hantu kubera iki uru rugamba rwatinze hari iminsi 3 abantu bari bazi ko wenda bari bukubite hagahita hafatwa kuki hatinze haba hafitiye imiterere yatumye hatinda kuvamo? Urabona hari ukuntu bameze urabona FARDC n'abarundi FDLR Mayimayi bari kuvuga ngo twebwe twari tumaze iminsi tuvuga ngo tuzagenda dufate Gatogota dufate Kamanyura tuzamuke twenge ni Bukavu aho kandi tukaba twarataye Goma tugataza Kavumu tugata Bukavu tugata Kamanyola tugata Gatogota none tukaba twari duhagarariye hano Ruvunge kandi tukaba twari dufite icyizere rero bakoze iyo bakabaga ingabo zabo zose n'uwari wapfuye yazutse rero n'uwapfuye yazutse abarundi bambutse bwinshi baruzi ingabo ganisi bafite izasoni kumva ngo ejo kandi bazongera kumva ko twavuye muri Ruvunge bizavugwa hehe tuzabwira leta ya Kinshasa iki abanyabuvira tuzababwira iki bizumvikana gute mwisi bizumvikana gute mu gihugu niyo mpamvu uri kubona bavuze ati ahubwo bahashirire niyo uri kubona intambara yahagaze cyane igatinda hariya nuko niyo sura ihari.
hanyuma igituma batangira guhungisha ibikoresho ibyo ntibigaragaza ko ingabo za AFC ziri gukomeza zibasatira, bavuga bati ibi bikoresho birashobora gufatwa nk'uko ibindi byafashwe Rwitsankuku n'ahandi hatandukanye. Ayo makuru barayazi ko baravuga ati ibyo zose intambara yahinduye isura uko bari bayiteze ntabwo ariko bayisanze. Bari bazi kuko ingabo bari bafite hariya bariko bireba bakabona ubwinshi bwabo, bakabona ibikoresho bafite, bakabona kuko batotsinsurwa, bakabona ko gatogota bazayikubita bakayikubita bagakubita akamanura bakarenga inyangezi bagahuruka ibukabo. Noneho byaje guhindura isura, baburiwe baravuga ati uko twari twiteguye uru rugamba nyamara siko rwaje kugenda. None babonye kuko habayeho resistance ikomeye, baravuga ati izi ngabo niko ziza zitugira hanyuma zije kudusahura zize kutunyaga. Batangiraga gusubira inyuma, ibikoresho bino biremereye batangira kuyihungisha. Ubwo kera babonye kuko hari icyahindutse kabisa gikomeye, niyo mpamvu batangiye guhungisha ibikoresho babisubiza inyuma yabo. Ni ukuvuga ngo batangiye gusantire imbaraga. Iyi ni sinye deja igaragaza yuko bashobora kuva no muri Ruvungi. Hanyuma ikindi, izi mbunde ziri gukomeza zirasa zikagera naho zirasa hafi n'umupaka w'u Rwanda hariya mu baturage, wongera utwibutse izi mbunda zishinze hehe? Izi mbunda zishinze ahantu habiri. Izi mbunda amakuru twakurikiye, imwe iri mu rugo mu Kibitoki ahitwa mu Binyange, iyindi ikabishinza ahitwa Kotongo. Uba wambutse uvuye muri santere ya Ruvungi ukambuka uruzi bita Ruvubu ukazamuka ahantu habaga izine ikora ibintu by'ipamba, niyo mpamvu baza bayita ngo ni Kotongo. Deja ubu wari uzamuka umupando n'ahantu harengeye, wari uzamuka umupando uzarenga neza muri santere ya Bwegera. Aho niyo ngo hashinze iyo mbunda iri amabomba agakaraca hejuru y'umuji wa Ruvungi dore kuri hasi, akaza akakuzimira hano muri Kamanyura, ko niko haremye. Hanyuma iyi mbunde iri mu Burundi aha mu Binyange, kuki noneho abarundi banamuje mbese bashize ku mugaragaro bashaka kurasa bari mu gihugu wabo, iyo baza bakarasira muri Kongo kuki bari kurasa bari mu Burundi? Urabona ntibizeye umutekano wo ku butaka bwa hariya hano hakurya muri Kongo. Urabona ko n'ingabo zahunze wa kabiri zambuka, dore ko nazo bahise bazimira kuja mu yandi madifense, ahubwo barazikimirana barasura barazamutsa ngo zisubire mu maeneo zivuyemo. Yego, bazisubiza Ruvungi ku nguvu, ariko bari bavuye ku twebwe dushoboye byo kurwana, kandi politike ukundi imeze twebwe ntabwo dushoboye, mutureke tuguye mu gihugu cyacu, ariko ntibyakunze. Barasuye barabamutsa ku nguvu babasubiza kote za Ruvungi. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, izi mbunda bahungishije ziva ku murongo w'urugamba Ruvungi, ugereranyije aho bazijanye tubwiye ko ari ku Bwegera, aho zavuye naho zigeze bazihungishirije ubu ngubu ni mu birometero bingahe? Urabonaga kubwegera na Ruvungi twayishyira muri 2 kilometre. Ni birometero bibiri. Ruvungi na hariya Ruberizi twabishyira mu birometero 5, ni hafi cyane. Zagiye Ruberizi cyangwa ziri Bwegera? Zagiye Ruberizi, ariko nyine ingabo zazerekeje zimwe ziri Ruberizi, izindi ziraza zihagararira Bwegera, uko niko bimeze. Yego. Hanyuma aho mu misozi haruguru za Rurambo ndetse n'ahandi iriya hose mu gace k'Umurenge ho haba hameze gute kuri none? Iriya za Rurambo twagumye gutegera amakuru, nta mirwano yahabaye. Mu misozi miremire muri gakondo za Minembwe nta mirwano yahabaye. Urabona kuko imbaraga zabo zose zabaye concentre muri Ruvungi. Bahagaritse izindi operasiyo zose kuko bavuga ngo route nationale numero 5 bakabona ko nibamburwa Ruvungi Bwegera bakabona nta mirwano izahamba za Ruberizi Mutarure nta mirwano izahamba, bakavuga ati nibatwambura Ruvungi iyi ntambara izongera ihagarare muri Kavinda, aho kera ni muri Uvira. Niyo mpamvu ingabo zose zabaye concentre hano Ruvungi, iri ya ruguru hakaba hagituje.
uko niko bimeze. hanyuma dusoza perezida w'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida w'igihugu cy'u Burundi aho mu babanyi n'abandi bayobozi batandukanye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bagiye gusinya amasezerano, nubwo wenda ari amasezerano ntacyo afitiyeho inyungu cyane cyane ku banyekongo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi nanone abanyekongo batuye muri Amerika nk'uko n'ubundi bimaze igihe hari imyigaragambyo, amakuru avuga yuko n'ubundi imyigaragambyo ikomeje ndetse bashobora no kuyikorera no hafi n'ahari buze kubera inama. Niki wabwira abantu badukurikiye n'abanyekongo bari mu bice bitandukanye ku bijyanye n'ibi bisasu bikomeje kuraswa aho ngaho uri, biri kubahusha umunsi ku wundi, abaturage bari mu bitaro? N'ubuhe butumwa wabagenera kugira ngo bugere wenda no kuri bariya abayobozi mu rwego rwo gutabariza aba baturage bakomeje guhura n'ibi bibazo? Boris, urakoze cyane. Icyo twabasha kubwira abaturage b'abatutsi cyangwa se b'abanyamurenge ahantu hose bari mu Burundi, Washington, za Uvira n'ahandi ni ukuvuga ngo turagabisha igihugu cy'u Burundi nta kuntu cyakomeza kugaba ibitero mu baturage. Amakompara azava ku butaka bw'u Burundi agende aze yiture hano muri Kongo, kandi nta ntambara dufitanye twebwe n'abarundi. Nimba twebwe abakongomani dufite icyo dupfa na guverinoma ya Kongo, n'abana b'umubyeyi umwe ugomba kurangiza icyo kibazo ni umubyeyi n'abana be, ariko abarundi bagende bareke ibi bikorwa za jenoside bateguye ku batutsi, bateguye ku banyamurenge. Abantu rero nkaba mbakangurira ngo nibahaguruke basakuze, batanga amakuru, badenonse jenoside abarundi bari gukorera abakongomani b'abatutsi b'abanyamurenge hano ku butaka bwabo bwa gakondo bwa kavukire, kandi nta kibazo dufitanye nabo. Rero abantu ni ugusakuza, ni ukudenonsa ibi bintu byose bikorwa aho umunyamurenge wese aherereye, aho umututsi wese aherereye. Tukaba dusaba Perezida Ndayishimiye kureka bino bikorwa, areke turangize ikibazo dufitanye n'abakongomani bene wacu. Mbese abanyekongo bikemurire ibibazo byabo, abanyekongo bikemurire ibibazo byabo mu kirambi cyabo, abarundi bakazitereyemo, ntibibareba, ntibazi naho zatangiriye, ntibazi n'icyo dupfa. Yego, hari akantu nibutse, hari abaturage ejo bari bashatse guhunga ndetse bashobora kuba hariho n'abambutse. Hari amakuru nakiriye avuga yuko ngo mayimayi bariya bamakanaki n'abandi bari kumwe bayakutumba ngo bari bahamagaye abaturage muturanye aho ngaho batari abanyamurenge, barimo abashi, abandi andi moko, ngo bahunge, ngo bafite gutwika aho ngaho, ngo aribyo biriya bisasu mwari muri kubona aho ngaho, ngo abarundi nibo bari bababwiye ngo babwire abavandimwe babo bari aho ngo bahunge, ngo kugira ngo babone uko basigara barasa abanyamurenge n'abatutsi bari aho ngaho. Aya makuru hari icyo waba uyaziho wowe uri aho ngaho, Boris? Ukuvuga ni ukuri, izo zarabaye, bari bahawe amakuru kuko hano baza kuhatwika, babwira bene wabo abafurego, abashi, abarega ngo nibavemo, ngo bataza kugira ibibazo hamwe n'abanyarwanda mugari wabo. Ubwo nyine bafashe gahunda yo guhunga, ariko bageze ku mupaka ntibyakunze ko bambuka. Imiryango myinshi yaragarutse, ariko nyine hari abagize ubwoba cyane, ngo habe bwije cyane, babemerera kwambuka, ariko hambutse imiryango mikeya cyane paraporo n'ukuntu bari bagiye bahunga. Ariko icyatangaje nuko nyine n'abari bambutse batangiye kuza mu gitondo, babona kuko izo bari babwiwe na bene wabo zabaye ikinyoma, bakaba bararuhiye ubusa, bakicuza n'icyatumye bava mu miryango yabo cyangwa se mu mago yabo. Izo zarabaye kabisa, ntabwo ari ikinyoma. Reka ngushimire Boris ku makuru uvuye kugeza ku bakunzi ba Murenge Today TV ndetse n'abandi bantu badukurikiye hirya no hino, ndetse tuboneraho umwanya wo gushimira n'abadukurikiye umunsi ku wundi. Twagira ngo tubabwire umwe ku wundi, komantere zanyu turazibona, mudushigikira, mutubwira ko muri kumwe natwe 5/5, komantere mutubwira ko amakuru tubagezaho ari amakuru meza kandi yatohojwe. Mu by'ukuri reka tubashimire cyane namwe kuba mutwereka yuko turi kumwe 5/5. Natwe tubabereye maso, twiyemeje kujana namwe muri ibi bihe turimo by'intambara kugira ngo tugende tubabwira amakuru uko bimeze. Boris, ndagushimiye cyane, ukomeze ugira ibihe byiza kandi ukomeze wihanganisha abaturage bari aho muri Kamanyura, ndetse nawe ubwawe ejo twahoze tuvugana ibisasu biri kunyura hejuru,
pole kabisa kandi dushima Imana ikomeje kubarinda. Mukomeze mugire umunsi mwiza, abatarakora subscribe bayibibuke kuyikora kugira ngo baze babona amakuru ku gihe. Wakoze cyane, twongere mu kandi kanya. Yego murakoze namwe mugire ibihe byiza. Yego.